the fun. Um, Amir John, the Wundu, Ma Chica Winu, Tarkaluotin, Chandek, Ketomaro, Chandek, Gore, Wango, and Amir Chak, Kijon, the panelist, Machikin, Martin, Amir Chak Jolo, Reverend Dr. Alfred Banya, Makoni and below Kedu, um, Amir Jolo, Ominwa, Fred, Rod Fred Ngomukwe, Apoy to Kenneth Jolo, Tadit Kilama, Paul Kilama, An been a poiva. Jolo Mego Rose, MK, Eddie Grace, Poche can. but the Anya Dr. Caesar Chai, and a bit of you tin. Tin ni one, what take a look, you can point Lucaden Remo, may Uganda oweko. Dong, point, Jim Magwagno, dong one, what take what point you magwag what take a team when it come belly. Mao ai kum pointมันเรียนกุญอยู่ตัวอามีรู้ของเงินมาเพียรยาบัวโลกเองนี้อันนี้ Reverend Dr. Alfred Banya เวกก็เจอหรือว่าของโลกเองนี้ดอกแอนเป็นแทรมีนว่าเทควาโรเมLucaden Remo ไม่อยู่กันดาAlfred Be an apoio Dr. Caesar, da apoio panel members Wang, hello member me panel Tarpaluo. You're muted. You're muted. Urwenyo no? Oh, sorry. Yeah, achako no me kong achako ke poe unweng panel members ke jo mati winywa. Neno man ma wati ka po kwede pe Lucaden Remo. Neno man ko ubedu la wo ento kira ke wajo ni celebration pegine petume kitung botwa no put watie ye. Angeni la dirwot ngomo kwe tie pajo kuja en bi mini wa koni gwak lok kita jemene war kwere ke gina kitung pajo kunu neno do adek me dwe man mwaka ke mwaka bedu neno me kweru ni po pigine Lucaden Remo me Uganda ento polkare watero pi kwa pa Lucaden Remo ento watamo ni tin kong kitem neno kit puonya ngo ma gen go well wange mwa ni puony ma doke kom kitama mier wano kwa kwede tie ento tie puony mogo be ma waromo neno ni luke ki kita gen go gina guno kwede peko ma gen guno ni ngo mukelo ngo ma no tika time ikar ni eno kibene gen pe Lucaden Remo me Uganda ke ken Lucaden Remo me lobo long kita ke waju ni ecclesia wa nyo kanicha wa pe kanicha manotie pi grupa dana chele ken tie pi dan weng mai gine mai wi lobo kibe tie ke puony magen go weko pi wi lobo long eno mi awa eno ni kong be koni wa gine waneno loke ada Lucaden Remo me Uganda tie la koarario tie pakatoli piario rio makine koke ki pagine pa Anglican ki wachi piario we adek ento ke medo ye Bishop Huntington sinoni no o piario we agine piario we angwen man joma ginego ki ni chake mwaka libachel mia boro ki piar boro ya bich o kwere mia chel ki libachel mia boro ki piar boro ya biro i Buganda i kare mano kabaka mwanga me ario ayetie ke
ki nego ki pien ki wachi gen gubedo ka chayo dog kabaga jema kabaga mero ni go tim pegi mero timone pien tim mano kabaga mero ni go tim perwate ki puony medini magi puonyo gi kwede ikare ma muni bino Uganda no kabaga mutesa me achiel tamo ni muni bino gi konye oweko gin gubedo ko igine igang kalle pe mieti go kat woko ubedo igang kalle puony ma kichako puonyo ki joma mero lokke idini ki puonyo ki gang kal pa kabaga eno miyo pol joma kibedo puonyo gi gubedo joma no tiyu gang kal pa kabaga ma kiluongi ni pages joni eno pol kare joni ena ye ki puonyo gi wek ka godon gang kal pa kabaga gidoko ruodi pa kabaga ci en ni no kitu chake kwede en kabaga no tamo ni romo konye ento kitu bedo ka nen kwede kara eno tugi no ni joni enu magubino ni gubi puonye kan pe gubi miyo jemi chalo muduko me konyo gina jingo loche kar ni enu no lweny pa jome Egypt bena utemo gina diu en kabaga enu chien no miro ni kuna joni bino ni puony magi puonyo ni be miero kitung chel kimini gina romo konye lwenyi kum joma notika gina ka temo toro ruome ikare eni be no Islam tie Islam aye gien go kwa donyo ma put lo Kristo nyo lo Kristayo put pe go donyo Uganda ma muni be ya put pe go donyo ci pole Islam no go bino pian gen ge mero atira ne chat loko mu duru ke gina ke lak liye ke jemo ko ma papat atira no pe go bino me gina temo loko dane dini gi ci gen bene go chako ketu ro ni joni en mandong kitika loko ke dogo dini ma muni ukelo ni nene pegu bi gina ba pegu bi chui kumi inano be go chako chayo dogi ho ro ni eno umede ki gina endong nano ni muduku bene pekitika mine karma mwanga mutesa to mwanga le yuke mwanga no wiye liet utugi chako neko jon neko ko chake ki neko en Bishop Hannington no tika binu kitung kunyao chi lo loka kar ni enu gitamo ni jemi ma binu kitung kunyao kelu jemi ma raju piman ngato bi kelu jemi ma ubi donyo ke kunyao ni ubi kelu gimo ma gine pe ubi gine pe ubi bedu be bi kabaga kibene mede en ke jemi mogo matika timeno i ot ke pa kabaga ma en tika neno ni luteno ma teteno tika chayo doge owego eno unego Bishop Hannington kar unego Bishop Hannington umede don kineko en gine uchako neko don jo ma nogo loke idini me Christ pa igine pa Yesu yeah gina mierwa nena ye ni puonyo wani dini kari ki kelu ki tamano tie tamati romo nyuene ki lok me gine me lobo romo nyuene ki miri romo nyuene ki lok pa joma miro twero me loyo gine loyo lu wodgi karen chani uchake kin Protestant ki Katoli kabaga be onero ni lu ya dini mago bino ni be kin gibe pege rwate pian mago mage kelo dini me Katoli ni go ki gina ki France mago kelo dini me gina Protestant go ki gina ki Britain
anyuena kin France ki Britain beno tugi nyute ko pe apoga magina ka kan medini ka kan apoga mano tie kin lobo rioni enni o chako nenno ko o wego be gen no ginen ni muni ni gen wen kum gita gitamo ni dogi no gi romo tweyo dogi bedo gina doga chel pe o bedo doga chel ku chako nyutula nyut magine ma pebe omiyo bene en ochako chayo mirne kum jone en ochako aho ochako omede don ke gine ke joma no gemiro ni kit me kwa pa baganda ayeka baka lubi gudonyi iye wego dong en nek pa jone gine ochake ni wel ma don kin nego ma dit loyo ubedo en inero dwa dek kunu chake chonni kita gina atero kwede en dwa dek inamu gongo ay don kin nego Lucaden Remo ma wel gi dit loyo eno mi ukumbedi inamu gongo kitie ki abila pa katoli ki abila pa protestant chok kachelo kama kinego ye Lucaden Remo ikarni enuni Pwony ma nyut ma ginyuti wa wana chel ma chalo dano ayani tek chwiny ka gimotie ma in ada itie kini ye umier gimo I can pe ogine pe owek iwek ni ye ni enuni en megini o wai gine wai kum to ikar ma ke chako ne kuge muni mo kelo dini weko gen ko chako go loke dini no go ringo Charles Luanga ma kumbedi kitiko luonye ni Charles Luanga ki luwore ni en kena yo chui kin luwore ni luwore mo kana ni no put be pe ki mini gi batissimo ena edo chako mini gi batissimo kar ma put pe ya ki gine ma kitika ter ge kanek en baptizing gen enano unyuru gina ke wajo ni leadership kadi kare mano peko tie eno mio ineno chalo botwa Lucaden Remo ma megwa Gildo irwa gini Dawudo kelo duju weng gino time kumgi ro ma eno ni bene Luchat gine lak liye Arab ki jo kene be gudonye weko to gi beno nen but gin bene gunyuru lok ma ke wajo ni leadership pian kuna ke waj ke kelo ro kumgi gino chung matek kum luwodgi kan yano diko gi bino gi puonyo luteno luwodgi idicheng gi weko gi chero gi puro tieno gi bino gi logo tieno mago nyuro kwiri kiada eno miyo mwaka libario ke piario we ario popu gine uwirugi ga tigane piano gen kinero ni peko mo kemu Northern Uganda ni mero la nyut mabe atigane kin joma tino eno mi neno wirugi bene pogine pori ikarma ayela dong tika gine kadugu piny eno bibedu la nyut ma bibedu jemi ma mini wa puony mi puony ki Uganda mi puony atigane ki joma peko pori kum gine in Northern Uganda kidong level ada kita waju ni puony kum kit kwa wa wandana chel puony ikum wan machado lobo Uganda kime adek puony pi wi lobo weng puony pi wi lobo weng awajo pian karmana chero Italy manokitika kwero anniversary ba Daniel Comboni wachero museum mo ma wano kita kinyuru kwede history pa lo ya dini kita go
chero kwede Africa tigane Verona fathers kita godonyo kwede kitung gina Egypt and Sudan and so on. Kidong kit laro lok mogo muberu ka time karni enuni. Aberu ka neno eni museum enu mogo tie gina film makikero black and white. My nano bits and pieces. Achel waju ni ikare ni enuni no bene peki geno ni uchol tie kitibu ma miero gin umiero dini utem laro ne neno wayo. No ke neno wa mere machalo le ma peki gina kitibu. Kagin lo ya dini enu kuchako lok ma tek ni no eni duju weng dano machalo wan. Dano machalo wan umiero. Wan ugina wa medek wa bet ki tek chwiny mechiro kadi bod ki tek umiero ki chet ki nyuti gi kit me lubu yo ma lalawa Yesu Kristo gina unyuti wa kadi gino chol pian gen dano chalo wan eno miyo wa kumbedi ineno peki tika tito ada pa joma leng magi aki gina ki Africa eno miyo en mawano waju ni Lucaden Remo me Uganda gitie la nyut pi Uganda ni pep la nyut pi Uganda ke ken la nyut pi Wilobo weng kar mawano community wa chako mede kany bishops me Westminster Southwark Diocese ke Brentwood pian gen ge tiu ka chele ge wa community me Uganda tima papat mogo ke tung pin me Uganda mogo ke tung malo me Uganda mogo ke tung ku porcheng me Uganda chipol group gi tika tich papat pingo pe pian unu tie ki Uganda Matters ena emiero ukel un wen ka chelo pingo uromo ber mu i group ma papat meno ento umior ka o kwero neno pa Uganda Matters ubin ka chelo ukwe dok kwero neno ni enu po bedi kinu ka kan umior luong jomo kane ma bene pe Uganda wek gunen ki deyu ma wunu ugine ukelu kom dini pa Kristo enan wayo so gini enu nyuru ni awaha ma Uganda Matters ukelu kom wano chol pe tie pi wane ken tie pi Wilobo weng ma nyuru ni lok ma yanki wajo chon ni uchol pe ki gina tibu ma mier ki bal ye kare me laro pe ka kare pieno neno joma adagi tie ki gina ni ye gutopi dini roma ki utara mukene makumberi neno chalgi ki keru ecclesia ma papat nyoi kanisa ma papati gen gi roma ki joni eno pian gen joma leng chalo magunyuru ki kit kwoge ki kit tijgi eno miyo imwaka ni eni karma ki wachi ki cho gimoi kum kwopa Lucaden Remo me Uganda ana choya da metito eno ni kumbe da poga matie i komo chol wako kany malutino wadon gichere i odlega gineno chal magina keken chal potara keken i odlega ni miero bet peke i karmana chere Uganda adugu ki chal pa Charles Luanga ma adonating amiyo ki ecclesia moni tie tungi kent kumbe gu kero gitie ki awaka iye ma gipuonyo ke gine lutino kwan matino ni nen dini wani pe dini ma poko dano pien joma leng pe otara keken uchol bene tie gine joma leng magumiyo kwoge pigin pe dini so puonj ma jone eno puonyo wa kere ma wan polkar pe watero en enu ma omiero ki nyalo ki enu wek jo wa lutino wa matika don kany gunen ni ada gine dini wani eni pe dini pa gine keken
pe ni utara ke kana ye mier bedi ki nyut gi ni joma chwingi tika ki dini ya ti watie ki jo muker kwa ma kwa ge guker kwa ge pidini o wai gine o wai to ma chero Uganda ma tero family na ene gine na mugongo wachero ki wadi mogo ma gibedi Kampala ma go pol gibene gudon Kampala pe peroni endo pol gibene no pegu o na mugongo be pegi ng'eyo gine history ma men na mugongo maber kuni neno en ki gina ki kwero Uganda matters ni kadi Uganda ke kuma tie jomogo ma no pegi tie ki gina kit ng'echi eno mati eno miyo ana neno ni Uganda ke wako botwa kany umiero watiu unu Lucaden Remo me Uganda wa ma ake tung botwa Daudi gen Jildo menyutu ni ada gen joma gen gukera waka ikum wano chol ikum wan Uganda ze kan ko ikum wana choli ke kan ko ento ikum wano chol weng ma nyutu ki wilobo ni wana da jopa gine jopa la chwej ma la chwej ugoy lai kumwa umiyo to mere raj eno to ni eno ubero to me la nyut ana poyo Ana poyo de 12 Reverend Dr. Alfred Banya lok ma ini yar ada kene ni wati di Lucaden Remo me Uganda guberu la nyut mabe mada ni chake ikarma Papa Paul me abichiel ma ono putie kom ma ene ye utugi keto gi ni gin no gin joma leng ma en utim in 1964 Pierre bichiel wa ngwen dok pe utim enu ni ken inge wa ngwen ken enu ti wa enu be binu kayabo kama gibi kwerie shrine man me na mugongo kon kara madano kon wini a papa be binu papa be don ko ni binu kanyi pero wachel kanen no mono ento karma wini papa binu ki look ma tekada da me a kid and me binu ma yapo shrine enu me na mugongo ni me yo binu ni me wachini wun dong a nyuedle we miero hotel ka dija wu ma beno un European ki wiru bishop a Roma para chiel ma no ikin gitie bishop a chile melera bishop ka kubi me barara bishop magambo me potpotol bishop me hoima bishop me kabale bishop me tororo ma dano madong dano wini look my papa kill look my tech man down mod kill duri down pino wa ke Tanzania pino ka win you net pen then look my pia tech one dok papa beno wai dong karcha an no gamo mija you know ka wa cher ka lega mier wa nge win you lega ke Latin papa bino ni dong ule kilebu pedo mwa waya do le kileb kine Latin ka no ule kilebu ma lega leba chiri do to gido mer mo wa putu to de pen dano en bino no we ki mano dano yang no doi man mano wa wer ke ma wer ki Latin no mer do da pen a wer do la gambia no wa ngi you kede go and pa when you know no tele don't annually don't be be to tele kidong ule kilebu man loke ne pege waje Uganda ke kan loke no ni message mo chero I will love wing kede be ni tie wai South America kede be ni tie wa kwene Caribbean message ma ki dog papa ma biru Uganda ni ule kilebu annually wo ye mi hotel you know Kaniza man a new
ma tek ma da ma a ke lo kom Sudan ma me Uganda da kom bedi mwaka donc what ye and ki wot wot many ye madam bino ka kalega and it queer Sudan ma Uganda wot me ye ni pegi ke Uganda ken ke Tanzania ke Kenya Rwanda la wo maja no tie joma wa South Africa Democratic Republic of Congo West Africa come poor ta malum wot me ye down Europe la ñut ma Lucaden Remo ñuru kidong Pwony kombe Uganda tie maber mada ma tie ma to tran ma kina tie university ma ki chao me war me poi kum ngo be pi dan be nying Lucaden Remo ma kilon Uganda Matters University ma tie kozi it does is me na mugongo mun ñut maber mada doy Pwony ma la wo Bishop me Lugazi ma elbe ka telo de and message them a deal bedo both luwot many year magubino da kun enoyo lu Pwony ma no Pope Francis aponyo ni luwot many year magubino makun chiki gen ekom Cristo ke kwa manyin mun la ñut ma pia takotwal okay aramir jolo ruot no rain dog see they do in good time iwinya ruot iwinya Yeah, we knew. Network. okay we lost you Paul Karma for a bit kaloke we lost you Karma Ana apoyo. see apoyo dugu share Apoyo dano dichu. Yes, apoyo tutwala apoyo dano dichu. Watika loko gin mapiere tutwale botwana nywale mi Uganda. Amiro ni amok lok marevraro waju ni to Lucaden Remo kirika wano neno wacho beru gin maliet marach eto bene beno beru tie ikien bene mu beru tie ayo weko wano donyo I world map I world chart kaki logo lokum luyeyu Mario bene tie weko dini uchung Uganda kauno gin man pitime uno chung pa dini Uganda biberu tek mada lokum neno Lucaden Remo anamero na wach ni pilok mo makitero macharo gin tugu pien Uganda go weng pitie event mo madano woro dano ker ye chwingi machalo neno Lucaden Remo ini nen dano maworo ki tiengi ni ki kama bojo mukene woro cha bira chiel mukene woro cha bira rio mi oi namugongo wek gin gi chet ka moko yegi wek gi chet ka nyuto magi ikum la chwech weko neno eno ni neno mapiere tek dak tek eto kiti machalo ngara chielo wajo ni history mamegwa onyo ngej matut ikum neno man piti ka donyo madi kindano ka yini wajo ni kwany litino maga piera rio dugu peny a random chi pengi ni ngoma ing'eyo ilokum Uganda Matters Day chiobi weche ni beno neno Lucaden Remo ki kwer neno dwe adek midwe mi abichiel imaga bichu gin mo ki ken outside eno dong pirong gi ng'eyo weko ng'ej gi piti matut tutwal ma ka yini penyo gi be pa neno meno polegi fidgeting mi wacho ansane dong
machalo anyuola mi Uganda ngo maniro ene kelo yitwa machiel niro ene choyo ni yewa niro ene medo keru matut ichuny dhano ikaw biri lokum ni ye kum lalawa Yesu Kristo niro ene medo ni ye matut ichunywa ilok mini chie pien dhano tima duong makaw ake na mugongo dok gang piberu rom kikite no eno bino kere dhano tima duong mati in record magien guno ni chao mekom guno ni chao michwiny inge bino ina mugongo inge diero chwinygi nyutuma nyutada i Kristo niro man kono kawaro neno wego wan machala nyuali mi Uganda waro beru ikumu kumu pi dano moto ento bere wabiri kumu kuno waluoro kere kuoma megwa maka ini chero kama dano tika nene iye TV pigi neno kirigi neno TV chon kay chere od lega kama dano tika legi iye neno meno pigi lego kirigi lego chon ni kay chero kama dano tika wore district inero enoni pigi woro kitigi woro chon ngara chiel mero ni iluot kuone ibet mabe maka chiegin maraj ngole kome nero enoni chien iberu machalo Lucaden Remo magien guto pien watigi ni ye matut ni kum guto eto tibu giti bod la chwech ukonyo miloko kitwano kuo kere ukonyo miloko kitwano neno kere lok midini ukonyo miloko kitima wan wakuo kere kinwa uwego kare ma odlega maleng pa katolika gien gu recognizing jildo irwa gine Daudo kelo umeru yom chwiny kacholi ikare ma odlega maleng kachiel ki lobo Uganda gien gu recognizing sen janani lohum umeru gen matut ikumacholi man duju weng konyo wan machalo kaga mi checking ourselves konyo wan machalo Ugandans mi beru achiel wego lubara momegwa ni for good and my country beru lubara makare duchu kawano logo pire chiwa logo pire piene ni watigi gim mawan wajie chiwa logo ye ena ye lokpa matters now ana beru kaneno ni tim jemi maraju be pol kare timme ene ni roman kirga beri ni daro chero ki chwiny milega ento joma kit giraju bene gi chero ki chwiny miti maranyi la bolle la wo daro utie ki bom ki bego ni daro eno tilo ka chero ka tie ki jo magien gitika lega tim eni police no le tiera pa wi adek bado nyoro gi wego gio ina mugongo tieno matieno they have been abandoned by lunyorogi ichani police tiga yele me yinjo kama lunyoro ego ne gitiye kono le tieno rwenya kono do en piet mado dugu tere Uganda de town don kong do don kama cha den Remo tiye ka beru maleng yo gwag don ruba konye kip me don chwinjero ni don wan don pido wangeyo baro meru tija tiya ki police tij mano police no pino yupeye piene tiene mukene tieno total mukene beno pinge wale pa logo mukene beno fundo be pin logo so woko le tieno mabe piyo total Uganda pien pi watiki institution mo pagamente magi kemme ki gien makumenu do angir gien go be yinyo dul mapapat chalo yo gwok watoto gi magien gi konyo le tienne ene gwok gi cher ka duongo dugora ni o kony ko gwok e wale tieno ene kawa yinyo lunyoro gi meru tikien gien marach motime kare ki kare dano to
yo mi chero ina mugongo mo kene bedo to wa kina mugongo kuno pien in kini ye ma ini tikere ini woro eto goro mi kumi cha mo kene distant ma ini covering o wa irwenyo ko ma megi jo mo kene ki goro mi tuo ma gen giti kere woro kuno tiro kini ye ma tut woro ki tek pala chwej ke ruvu mo karro ka megeo o wa irwenyo ko ima mo karro wa rwenyo la tiera chien mo agi ko goma la tien ma nem ferti ma ga piera rio wi chien eno to Warwe ruột to dai nghe ni bak an fer du chen okay Tiga dugu. Ruột di winya donc wego neno man okay du yes wego neno man neno ma piera tek total joma gen gitimo biashara bene gen gi taking advantage pien dano ka obedo dano mero cham dano mero niki gwokgi dano tiyo biashara maduong lungi piny bene gi biro kuno gi kelo no chente i Uganda donc imara eni od lega pa protanti gen gubedo ki kero magulu mai ya chuli gen gubedo ki kero mitelo lega gira chiel ma anano ma tie unique ento biro iyo ma muoli iyo ma be era ikiti ma kidoro kede lega ino kwan tie duata ki kwano ki French le mono ki kwano ki le italiano ki kwano ki Swahili le loga le ngo le enigo duju they are represented wego inclusiveness more ni berutie yin ngat mo ki ken cher kuno olo lep ma megi ibi winyu you will not feel out of place chi ni ye ma megwa konyo wa tutwal o wego ka kuni waro neno man be wanen machalo neno ma pocho yu ni ye achoya kiken ero meru kero pa ni ye ichunyu wan yeyu kono yene bedo la katoli kono bedo la protanti teretie ki yeye kum Yesu Kristo ka bene ini neno abedo ka sharing chill pa Idi Amin ikarma eno donyi iloch eno cheri na mugongo kun tena mogo ni neno dwe adek be obe neno ma maka duju ki kwero to pa chaden remu magien go to in ye ma meggi uberu ka chel kilo diro mo kene wanero bene la dit president Museveni ikin lu diro ma papat magi loyo lobe ma papat ucherro kun chunka chel kidano ineno man ma piere tek so wego neno man dugu a unifying day ni neno ma ribu wan duju wenka chel neno ma wego wan wanone ruotie kwedwa neno ma wego wan bene wapoyo beru kwo ni aba tin wano poyo in pian puri wego wano kwo dong ine wego wano kwo ne wego wanen neno man wegi walegi neno man wego wachung kidane neno man menu tie kin gina chel mangara chel luoro pian tian lok tie ma wego roba wego ne ini bet kwo kin tian lok enno chi kachale Uganda kany dano weng gi pierne oro be gen gi o ikaberu makiluo ni namugongo wek gi chung ka chel ki chaden remo wek gi bet ki kero minongo gum kuno gi bago doggi iluo nying chaden remo gi bago doggi borla chwech gum bine kwogi chi machalo wan achuli machalo wan anywele mi Uganda neno ene neno ma piere tek tutwan kono do mero history ene ki chak royo ne wili tieno matieno matut
ka kichako royo ne matut iwile tieno matieno ci bi konyo gi kit mi loko kwogi bi konyo wa kit mi lok ka wano tika lok wa loko ki ngon kit winyo na den rebrano biro ka lok ki ngon pien en tigi ngej matut iye don ngej eno ni be ki yu chet bo dano duju wek bene ka watika choy ma mek wa ka watika loko bo mek wa no watino ki reference ma ka wano choyo ci ngat mo ki ken pit dispute pien no tinada ci wano tie ka celebrating the after matters day Uganda tin ki yom twin matek dano futima duong magiti yo mu kene don yo o mu kene bene tiki twin ki tek twin ni gi wora kiti gi worro mi chero ni gin gi worro mi dugu dano tika wot en ye enuni era e konyo dano we ko dano gak manu dano jing ci ana poe wonu tutwan Apoy tutwan rot lok ba ini lo amiro biro bot megoros ka cherke ka nge Lady Grace amiro un urgam lok ene bene wan wo un wen wo dano duchu magitiga nena wa ke winyo tar paluo e un komiti ma tar paluo tutwal lok medini wa yang wen wa wan pur watino o no pire tek tutwal ka inde chak kwan ni chak kwan primary ni no lo ponye dini tie wa wan nge dini ki fonyo dini mier bene kati ki timo pen pa dini bene no tie kar religion tie ki kwano dano no ka ja dano gumar dini tutwal ki me ario do ke mier chako nyi kari jo ba pe udonye primary yin ma pie nge lok me dini nyoy ku ye pie kwa bible ma be nyoy wer gilega ma be pe ki chako nyi o ywa ko kari walu nyori wa yang ma pe go kwano ki kwano bible kor le ba chuli ki wer gilega ma be bir che gi wer ki kor ki gilega uno ponye pire tek tutwal pange won kom kare ne ka pugi tika ponyo na kir ponyi e primary pira churi yang ker dini pire tek tutwal jom dim ma be kira dong kombere wana churi ber watiki cha denre mwa le wo le ga won rot gi mo tipa de kuja mi do ki rotte gin en gi pon kita jo mar lo dir cha denre mo me ka churi go to we lu ti na wa pe ka gi dong ko nge ni lo ka pire tek dini pire tek ada kari watiki te kwar ma me wa pa dini bene lo ti an wa to ye pero ti an kan kari jana lo mo dia ko ne ni nek anu kapel pe kakana ci ne ko la dir to kil wor ma gu yi to pe ken wen ci lok ma dini ni an ki ma chala an me go na lo ni ki ro tere ki twal ki duok ko be ku chaka gang kwan do ti an pon kama da no ye pon ma be en ko be gang kwan ni dini lu pon dini be tie ci do ti an bi nge jeme ni wen lok du ju ma wu lok ma di ko lok ma ruor lok ma be je tutwal ma dong wan dong pol lok be ma mi wan da ko du gen ba pol cha be kon cher ka di wa ana tamni apo e tutwal le ganati ko men ruot wonu kon ko wa won tie jumo ti pa ni wek dino mede apoy tutwal Lady Grace apoyo dakta apoyo reverend gen ke ngom ko apoyo lok pony ma daka winyo matin loku mo ma pulu twal ma ana medu to twal dok pere ento me poye ni tero pol dano tero e dano kare me nge ni cha den lo cha den remo e Africa Uganda ke kene ye tie ene tuor gira wa ma dita da ma dar pe ginyang ma mier ke gira da ke met loke
kita ruor wayan ki puny dano awaka ma wan wati kede ki kita dano mo kene gi neno wa kede ka yini chako winyo ni dano tika awa ki South Africa dano tika ki West Africa Central ber North Africa dika dano wen bi awa ki Egypt taki bi bir ka neno loke abila wa madiet matina mo go ene de madiet mada ma wan wati kede ka waka ni luba tiyu kedwa tak wan be wa nyoro liye madam no tikere wa chon ki komber furu mede lo bishop lo medo madong wan pol dan wen ngene en bel cha den remo so an lok mo kera ma polo twan madak ano mede ne pe apoy mer jiman anyang ki pon ma ano tien apoyo apoyo twan Lady Grace ona kala kono la pen ni tie e kachoke e London kan magwag nyo dano bigore and me quero ni no pa Uganda matters Reverano bi romo medo ne okay Fred amir dak luong imir medo dak duani Hello Fred Rod Yes Don't see any oye wera ke loke ne man lok manyen mada tie gin mo tika time ya choli kum karne atamo ni lo nen wa kilo winy wa be gunge la tien mo tie noya ma owore kare matek story ne wajo ni mwaka mo karne dwe abichel en kikero yat iro nyono ci tieno kuopto ma utie weng bu ci dong lu pajo binu bore kun gi wajo ni be wate in bora jwaga wega jwago bet ki kero mi konyo in kiti machalo ibedi i nyono yat ci latin ni ka chil gene wonne gen gi kwero gi wajo ni tuara dong ato wone be way tuara wore ato kani achiet bora jwaga ci latini donye lega kare ma latino donye lega chien wajo ni duono binu bore kun wajo irene abi nyuru iri ngat mukero yat yene nyono ci duon enone utuki nyutu chil ngat enone mabe obedo wat mamege umin wone ci latino mete mege kilega be putero machalo gin mo pube okero revenge mo eken o mete kilega ma o lego adida duon ne dago dugo kun waju irene chwinyi leng chwiny may nyur ne chwiny mabe dong amiro ni anyut it in kama ngat enokerie yat mukene maroma beach chere kwany chi wango chi latin eni ki nyuru ire ga kara beach kwanyo yat enoni wao in the presence of dano so ma eno chero wao yat enoni chucho tiene ni otuki chango chi mete kilega chi chwinyi bino kun wajo ni ki chwiny ma ine nyuru ni chiet burt ukeyu ubi konyo in mi gwoko in mi bako dok kun iti mi laro kwa padano latino chago lega chi en kao legi kumi jimi maduong timme mana miro miyo wiye but abi miyo details palatini pian atika choyo ne piny okay dano uchago binu bore kalega madano binu kalega jimi maduong madano nene kume jomo kene wajo ni gineno la kala twe wiye jomo kene wajo ni gineno malaika ngere dano logo maduong chi la chomo gen kidako ne gukedo la tien mamege matien mamegi ma oriat molago dor ukwanyo ni do duko gang pian tiki kansa mo mago di wiye kono chamo rinyo mai wiye o duchu
dong wiye ti mol tut ma en rugo 8 socks no duro bon ye wek olo bon no socking tut gu keri di kal palatin ne kenyu kalega ti gu weko latin no so latin no chago lega iwi latin meno pinina beach wi latin no chango go weng latin no woro ki tiene o dog gang ma logo ni latin ti gang kwan la nyura chelo kero latin ma onyono ya tiene o lapeo ko tiene we o lapeo o legi wi latin enuni instantly tien latin ni umeo tien latin o chango o woro ki tiene mi dog gang latin ne tiga kwane lukai dano duo bedo kabino chi nino mo achien ma en tiga lega matut duon dak bino kun wajo ni lek ikum joma tiki tuo jonyo gubi bedo ki kero mi nongo ni chao diti ma ana wajo ni latin ni uchago kirtune lega kun wajo ni joma gitie kamieto lega gubin chima dano bino upenyo joma tika tuo ka kuo ki tuo jonyo ki wajo na miero na lek pi wutin o yabu wun chwin wu bod la chwech pien ena yobe konyo wun chi o lego matut pe jo eguni ichani ma no dano makara pa gu kelo warga gi borre an la wua a kunu karwate kede pien story eno dong pirong twer weko ana beru gang achira rwate kede mi moko chadem ano tiki warga pa dano magu kelo magu chierro gu pime mag result gi weo dugu negative ana waju ire ni ruot la chweju wai wilobo ni ento ki tuono waki riego mingeyo gin mati kakare unyoko tutwale ka obiri ngeya nyim donc kar ruot la chweju chwalo in mi konyo wilobo ye kony wilobo kar ruot la chweju konyo uchwalo in mi chango dano mete ki chango dano pien gin madong ana twer wacho ne pe ento amiro ni en tij ma ini tiyo ni iye wek watim man jo ego ni duchu magu kelo warga gi kun gi wajo ni ini lego pigi tuo jonyo change kon ki rwate kwedgi wehi kitingi kitegi kama gien gami ye yate kaki confirming gi kunu kichet kipimgi tek kinora da gien gu chanki kum tuo jonyo lek pigi wek gien gu bedlu do duri bilobo weku kony dano ano dana rio ma kikelo borre la tiena wuba chiel ma tikilo gaga tiene ko tieno kuot chu tieo dong weng tika lega pire en wajo ni muru la wuoni latino buru nino tiene bere do chago to en ngiyo ni tiene ma uichi ambich do tiene no to weng bu chango do doko gang menu tikin la bul kima pat joma dong gu chanki kum kansa ma en wajo pire dong duong karapa magien gu binu man kono gumma chuli tika dongo ne ya pien gin mo mada chulu dong kere chawani ma pat ki ngeyo la chwet pere chi kay nen dano ma kumenu ruba tiumi ikwowa ni ula chuli wekura chulu betie wekuri wilobo betie chino gin mabe now en lego lega ngo en obedo la katoli lego beno en ki rosari ento donyo ilega matut malupe ki peko ma unity kere kun bago doge bod Yesu Kristo ni ubiru chang in kidong stories mukene maduong ma angeni chabet ni pitum no ana sharing kwedu ata moni awaj man wek peda go win kichien pien ana win fast ana rwate kere la wu ana bedo borre ana poyo tutwan Opo mi no ngechien ni. Mano dok ma win ne me twal pa dok
Gio twin down ne ka ilego e bago de bolla tweet. La tweet tergamo. Doge. Ara mira mi kar ki pol ki lama dong madang dana madit ma wan wore me lulu lok dong. Pol. Yeah, moderator poi gonna mina kare. Loko ni. Acha kong ke poi jomo telu yo. Magu loko mabejo. Le weng. Yaka ki Reverend Dr. Banya. En unenu jin lokman me Lucaden Remo from a strictly religious aspect. Ki in Dr. Caesar Bedoke, bin porba, meru ki nenu ginani ikitung machalu dini. Kita tikere. Ruot beno bino, umeru yer. Point manu meru agiki dong ani, anabi loki la chen. Poi beno mego gen ki Lady Grace. Me miu watam matung bodye. Dongin amira nen lok man mai Lucaden Remo ma part machalu history. Piani burre matung dini tutwale dong ki genero ki logo yo nyor to dong. Chi bi wachu wiye history ma points mo mano go ki missing on. Pian gine ni pero tieko loke wale weng. Acha kong ki kid ma Reverend Dr. Banya wajni muni no tamane go wan pe ki soul no mir pe ki bal kare me ponyowa. The thing is ni meno muni matiki colonial mind racist. Atamane pe muni malu dini iya dana ni. Pieni dini me Kristayo en. Dini ne po chaka Europe. No, dini ni chaka Middle East. Dok bene dini ni history me dini pa yejo ni. Nyura tini dini ni kwa Africa. Ma African ma yejo kimero neko. Herod no mero neko yejo. Kitinyo yejo mena ki wona gutero keli Africa, Egypt. Sipe mo do tim bolo ni en genoki ngi lok ma Kristayo man loy wan dini chaka botwa Jesus ubero refugee Africa. Dok bene dana ma cholo ubero popes adek African popes adek. Mano bene dini put peke mati England kan. Lu tela mo Christians madon chal St. Monica berdan machol from Africa. St. Augustine wode bene was African. She look enema muni mo logo ni o kon dan machol go no tibi mo bene pe ni menom kichao pe ngaro kati chunye bene. Donc history me dini bot tieni dan Pierre o en katole mo to Pierre were there Anglicans, Mano Pierre made come Bishop Annington, the Bishop Lewom lately. La Protestant mubion we tea, ene Makai, ene uyu mission Mengo, Bishop Mokon. Pacatoli was Father Ludel. Johnny, they were French. And the white fathers, Gilong white fathers, not because of the color of their skin, end up a uniform and a roko kanzumata. See on Gilong white fathers. Gente base Algeria. Algeria Kagobino, Uganda. Father Ludel ki Luwaremo Canario. And Gen Gukelodini Gatoli. Gena Combone and Gubino Kitung North, La Chien. Mwanga ono ada aruba no tie madini purushaka was a three-way conflict. Isilambe no tie Kenyo, Katoli be tie Kenyo, Protante be no tie Kenyo, wero achakmene oberu gwa luenyu beru tie Kengi, ma Captain Lugard utelo wilwenyi in ko luenyi kum Islam, luenyi kum Katoli, para la chien blobo bi pie.
neno mama tin makwero nendo dek me June ene kina Reverend Banya wayo Lucaden Remo apara dek make wanga kinerugi including en luanga in kinerugi on the 3rd of June 1886 jo ngwen ki bago ki pak ki tong mukene ki tong ki panga reo kidma researching kare donc lok medin gena mes chaden remo mero ma tung Buganda history ma Uganda unfortunately kita nan kare pole ke berga choji ma tung Buganda ento je ma tung North Botwa pege choyo history books mamiro no kel biro pa compone missionaries ki tung North kuja biro pa CMS bana ki tung West Nile kuja bana pia ke choyo miro history wa but inclusive wa luteno ponje ma te comprehensive ma wero kwa Uganda weng donc amira dok man nok gena ilok me gena Chaden Remo ma tung me wana chuli but luteno ma me bene bunge gina ngo mo kelo lok me Chaden Remo ma me wana chuli chakani eni ruba no berutie diji mo kwa me kidgum kilo ni postal ways dano ma kilo wales kan entro wana chuli no wangeni nye bwana gweno eno chako boma me kidgum 1912 beru kidgum romo ario inge eno dong diji ma kilo ni gina Aston Wana oleyunga postal ways uno ruba ti duong da ruot me paimol ruot lakiri no yabulwen ma pol total sima Wana chao dog dizime kidgum lakiri no ti buch kidgum pilwen ma no en la kolo no total ti gina dong kelo tin neko jildi ruagi Daudu kelo Ruoramet me lera paluo Ruoramet chiro chinego nyapa la kiri chi la kiri dong ki gonyo ni ko chir kaneno lok me peko mai gangani ken ki yomo kena dek luore mo kena dek mano ki tuwe ki postal way to tuwe ki ono pi lwenya tata mano gi ero lwenya tata dong amet chiro ma la kiri chiro payo kaneno peko pa nyare ma amet nego amet dok poru ki lwenyi kum ruot la kiri dong ringo chiro wa yitung Ethiopia gen ki dana dek Lumwamoi Opeo Adula Bong guchiro wa yitung Ethiopia kuja kikiniga madong tie kimero dugu kachulu kuo kum Ruoramet me lera paluo gudugu kilo dugu ki jo gena bena jo Ethiopia mo kene mo binu kadgi endong yen gi yabu lwen kom gena ikom jo pamet sorry ya gen gi yabu lwen inu ne dong kelo to ma dong werotien jilde roi Daudu kelo kinero gi ya kichako neko gena Daudi dono dit mo ane tie kina apara bero ni jilde roi no pull up latin mo ane tie ki bero ni apara dek donc geno no dong la kiri no dong ada dek dini dek jema muni ukelo pien muni British utemo peko ma dit me donyi kin conflict mano tikin la kiri gen ki ngo ruot gena Ruoramet ki wajini ke pala kiri ki kwanyo ki miyo te gena te lera paluo chi gini ino ni jo me
lera me jopala kiri jopai mol bu kwer madan gen pegero bire tengo ite ruot mukene en non wego mone pa kella kiri gen ke gena ruot la kiri gen ruot amet me lera paluo u kelo kere en lwen yenoni to ma nego jili ra ki da uru kelo o jilde Daudu Kelo en la paera gena jola bon jilde ra jola bon sike ne ko Daudi wiati ra don challenging Johnny no peke mero ne kone sino gona ne en dogete tika defending Daudi challenging joma unero jildo en non waji kako meno en be tuaro ngene si kinero yili ra beneko Johnny wuto any situation makiti inoni lakini gidong many October gina 1918 lakini gidong ke mako gidoke second time lo gen pai mol no wajani gen gibilu enyum gina winyu ni la mogi 1911 gulu enyu ki mono dua dek kolo lo pai mol gu jenyo bene gen bene gibilu enyum madong giloy la mogi ento lwen pa pai mol pauri kinero genero ogal no en la wimon pa ruol la kiri ki chelo mero ko ka dong la chen la kiri ki jomo kene ki mako ki tero ki kidgum in November 1918 ene ki chelo Johnny yenoni ki kidgum public firing ene history me gena Lucaden Remo matung botwa ubedo kumano miero lutero matung botwa gunge Lucaden Remo kene doki kitana nian kere atamu Dr. Banya ininge ma wachere Rom dano mukene ma guto situation ma twero bedo ya nyim kibitwero investigating analogo ki postulator Father Joseph Ukumu ti dano case mogo maki kwano igene John the Baptist Church Rome inipo the evening mapia gerani jomero baga go organizing utieno before canon beatification ke wajani dano ma Rome Pierre Michel ki wie anyim kar kane ya chwili ki bikwano gi macharo matters bene case motime lodge makum kare ni so the latest update anati down on chok Pierre Bear where a de again lu pondini ma bene kene ro ali she history me martyrdom Lucaden Remo ya chwili put Pierre ki choy the last chapter atamne wang ma karma nyim put investigation will be better tie kom jo maga neko ki lodge na kom kare ya ana tamne ka wek men apo gina rot na pia tio gina rot kelo ni lok madit ma ba ma da kita eno waj ben ni ka chenen gine eni tikate ma da nyo la chweti a miu message mege ki wajini God works in mysterious ways tiga miyo message tiga neno chan ma wano neno ikom lu buami ma te would mirto ban lo bachuli completely ti en road ko mediki ngo ki researching iloke ani wano nge ma pol ma karano dongan agiko mera loka ni Lucaden Remo me Uganda konywa kilo kuo kilo tiet kilo neko kilo goba kilo buami mo ballo Uganda ne apoy rale di kilama amir dugobot Reverend Dr. Alfred Banya piana ne ikero chat kan ni lo celebration ma botwa ma amir kong ni wat kiwi was wekunge
ingeni na luon of Lady Grace how get to viewers comments yeah. Be an apoyo luwinywa apoyo panel members jomulo wengu lo ma beju mada. Apoyo bena gina la dirot ngomo kwe Jemmy ma en okelo. Mero mapupa ya awaju pi yub matie botwa kany i London. Amero wacho ni gin achiel momoko wiya ma la dit ngomo kwe wajo ye lok meribe. Aneno kumbedi kuna ino ni joma Islama ye gin lu roro ma guweko Lucaden Remo gumedo maju weko Lucaden Remo kineko gi. Kumbedi aneno ni i yup me Uganda gin bene kikero nyingi ikin jo ma gamente miyo chenne pien gamente tika konyo ko ordega tika konyo jo ma gina protanti jo ma katoli ki aneno chenne mukene be kimiyo ki jo me Muslim magin me celebrating Lucaden Remo. Eno mi abe we ati kong chunya bera gong ni man dok chake ni ning kun gen jone eno gen ai joma guberu ki ro ikum Lucaden Remo ma kina ko gini. Si eno ni bana kitung chel guak be ento panyang ka luhurong kita gen gitiyu kwere ki nero ni eno. Ka gitiyu kwere me luodo bal ma gen gitimo weko tim kumeno time chibe. Ento umier kon kenyang bene kita gen bene gitimo kwede gina gi celebration gi guak nyo i program me mwaka mabino joma gang kon go tem timo kwed menyang kita Islam gi kwer kwede Lucaden Remo me Uganda en loka na mero wacho ne eno be mer me kelo dano ka chelo ento no miero tere bene kon ke gine kenyang pien romo ruchu kit history kita no Lucaden Remo gene toge uchake kwede but wakany pe machalo group mapapat wachoke kachelo inge yub manoti Uganda pien pol ka no kiluo bishop ke Uganda me bino katelo lega kany imwaka ne kiluo archbishop manyen megulu His Grace Raphael Pwony Wakorach and I will be no catelo lega madit i London kany ubi bedo i nian repiere we boro medweni eni mero cha bichel bedo cha abichel cha gina cha bichel medicheng ika bedo olega makeluoni St. Benedict's Abbey matie i Ealing i West London. Ka un jomo tie Google gina googling St. Benedict's Abbey Ealing London W5 2DY chibinyuti wu kama lega ni eno tie ye dano weng mageromo bino magetie London kany nyo e UK kany wa big jolo wu kao bino mukane ma mero medo ne pe mero puoyu ke kan ke lego kita la dit waju kwede ni mi wa legu unu Lucaden Remo me Uganda wek gukel mugisa pala chwe wek kita ben watika donyo ikar me ye botwani wek kit je mogo matika time en madano gibor kwed gi luot gi lueny nek ki je mukena ni ubet pe da ko lok chwin jo ma getiki chwin maraj wek olo gunen jemi mogo mabejo ma Lucaden Remo tika keli Uganda kita winyu tao mogo matika time ikin wani wek tao beno time wek kit dano loke wek loj mati Lutela mati ayegu bin kamaleng kitij mati apoyo Alfred apoyo matek Lady Grace romo mi wa get wa viewers comments on Okay, Dr. Dr. banyak kay kwa na ka ngano. Peduong.
Do volume. Muted, yeah. Tim. si pati ka neno ne do. Ti pingin iner ko. Tim. Huh? Iner ko. Oh, yes. Oh, Tim. Okay, nero. And Tim wajud ni wang o amor wun wang. Yeah, yeah. Ki ana Ibrahim wajud ni latini enimiro ki guak matek dok bene ki leg pien again ene tika wachu pigine latin ma ngomu kwe gine ni uloko piere ni ni umiero ki guak matek dok ki leg piere yeah ki Carlos C. Prince wajud ni la quite thanks for the show yeah upoyo Alfred McKinnon wajud ni afoyo wu enu jowa wano foyo Alfred McKinnon yeah na tala na bedong magik na ba? okay Good comment. Yeah. We was having and then when you're making comments and very clear way of getting you from where me both Reverend Megoted why illegal the war matters well lego wono konyo weng a ki bot la twej mo chwe ngom ki lobo ha la twej wa poe pe mich palu Lucaden Remo Lucaden Remo Charles Luanga ki luore Daudi gene Gildo wa poe pe Archbishop Luum wa poe pe jo mo kana weng ma Remo go o pe Pwony ma in the chwech wori Yesu Kristo puonyo wa magen go bedo ka temo gwako ne dok go bedo nyuto ne kwo gi jo ma bene gwak nyingi pe wang'eyo walego ne jol gi kwo mala bednaka kun bene kar magen gi tie bot kunu gulek pi wan go wek mukija ni ubedi ikin wan duju atika ne ilo wa Uganda kar man ma wa tika yube pe yer atie walego man inying Wodi ma en ruoth wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, poe dan weng wa ne mun ka bien. Okay.